Tuh Cinta. Malam-malam ngapain mah? Mah, cobang nih. Berapaan Pak bolanya? 2 balon? Balon apa aja? Spiderman. Teman-teman, Spiderman, Upin Ipin, Hello Kitty. Kucing, coba kucing Pak. Bola mau balon. Coba Pak bola, coba. Oh, boleh. Bola apa balon? Tuh malam kita berburu balon karakter teman-teman. Itu balonnya banyak, lucu sekali. Bolanya nih pegang tuh. Iya, Pak. Kalau ada tukang mainan mampir lah. Iya. Main, udah mama bayar dulu mah. Ambil. Cinta nggak beli balon, beli bola aja. Beli balon. Ya, yuk pulang yuk. Wow. Ayo yuk. Dadah bilang. Tuh,